muhorane amahoro kandi nanone bene Imana nta kuzarira. Urugamba rwo gufata Goma rumaze kwerekana ko ku wa gatanu no ku wa gatandatu RDF na M23 barwanye bashaka kwinjira mu mujyi wa Goma baturutse ku mpembe ebyiri, uruhembe rw'iburengerazuba ruva Sake ho muri Masisi n'uruhembe rwo mu majyaruguru ruva za Kanyamahoro Kibumba ho muri Nyiragongo. Ku cyumweru RDF yafunguye uruhembe rwa gatatu ruturuka iburasirazuba ruvuye mu Rwanda. Igitero cya RDF kivuye mu Rwanda cyakubitanye n'aba Wazalendo kikimara kwambuka umupaka. Imirwano yabereye hafi y'umupaka ku buryo urusaku rw'imbunda rwumvikanaga ku bari mu mujyi wa Gisenyi. FARDC yaje kwinjira muri urwo rugamba bituma ingabo za RDF zisumbirizwa. Nyuma yo gupfusha umubare w'abasirikare bataramenyekana, RDF yasubiye inyuma igaruka mu Rwanda. Abawazalendo na FARDC bakurikiranye RDF yari guhunga igaruka mu Rwanda. Biba ngombwa rero ko RDF ikoresha urwiro cyangwa drone mu rurimi rw'icyongereza mu gukumira Wazalendo na FARDC. Uru rwiro rwarashe misile havamo imwe igwa mu nkambi y'impunzi yicamo abantu. Uruhembe ruva za Kanyamahoro Kibumba RDF yashoboye gutsinsura FARDC n'ingabo za Afurika y'Epfo. RDF yabashushubikanyije bibarenza ahitwa Borne 12 na 13 yashinga ibirindiro. Nyuma yo gushinga ibirindiro, RDF yahashinze imbunda irasa amabombe mu rwego rwo kubuza FARDC ko yabahindukirana ikabigaranzura. Mu kurasa amabombe, RDF yasekuye ipironi bituma amashanyarazi abura mu gice cy'amajyaruguru cy'umujyi wa Goma mu duce twa Birere. Kugeza ubu ubuzima bwahagaze mu bice biherereye mu majyaruguru ya Goma. Muri ayo mabombe RDF yarashe harimo 6 yaguye mu nkambi z'impunzi za Musayi ya mbere na Musayi ya kabiri, aho abantu bagera kuri 20 bapfuye. Aya mabombe ya RDF yatumye ikibuga cy'indege cya Goma gifunga amasaha agera muri 4. Gusa cyaje gufungura kugira ngo indege z'ubutabazi zishobore kugwa no kuguruka. Nyuma y'uko RDF na M23 bashoboye gushinga ibirindiro kuri Borne ya 12 na 13, impunzi zari zikambitse Kanyarucinya zatangiye kwisuka Goma. Nyinshi muri izo mpunzi zagiye gukambika muri Majengo, Mugunga na Cyeshero. Mu masaha ya nimugoroba, FARDC yongereye imbaraga uruhembe rw'amajyaruguru, uburyo FARDC yahashyize ibimodoka by'imitamenwa n'imbunda za rutura bitegura guhangana n'igitero cya 23 na RDF cyahaturuka. Kubera iyo mpamvu, mu masaha ya nijoro ingabo za Kagame zaraye zambutsa ibisasu byinshi bisekura imodoka z'imitamenwa mu rwego rwo kwitegura guhashya icyorezo cyose cyakururwa n'izo modoka za FARDC. Imirongo y'abasirikare ba RDF yaraye kandi imanuka iza yegera kuri Borne ya 12 na 13 mu rwego rwo kwitegura urugamba rukomeza rwinjira mu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga ko igisirikare cya Uganda UPDF nacyo gishobora kuba kiri muri aba basirikare bamanutse bava muri Kanyamahoro. Uruhembe rw'iburengerazuba, Sake yakomeje kuba isibaniro. Kugeza ubu ntawe ufite Sake yose 100% mu maboko ye. Mu masaha agana ku gicamunsi, ingabo za Kagame na M23 bashoboye gufata agace ka Munigi. Bwarinze bwira nta musada barabona guze ubafashe guhangana n'abanyamarawi na Afurika y'Epfo hamwe na FARDC bakomeje kubamishaho urufaya. Gusa haje kumenyekana amakuru y'uko hari abasirikare ba Kagame bari mu nzira bava za Rubaya kuza gutanga umusada.
Ibi byatumye FARDC yohereza izindi ngabo ku ruhembe rw'iburengerazuba kuza gufasha abari batsinsuwe ku gicamunsi. Andi makuru yaje kumenyekana nuko RDF zaje kwivanga mu mpunzi zari zamanutse zivuye Kanyarucinya, izindi RDF zikaba zashakaga kwiyoberanya nk'abasivili ngo zinjire muri Goma mu masaha ya nijoro. Izi ngabo za Kagame ngo zaraye zicengera muri Goma, ngo zikaba zari zahawe misiyo cyangwa umwigemo wo kugera hafi y'umupaka n'u Rwanda. Izi ngabo za Kagame ngo zagombaga gusumira uburinzi bw'abanyekongo bwo ku mupaka ziturutse imbere muri Kongo mu masaha y'igicuku cya Rubika, bityo ngo bagafasha RDF ziri mu Rwanda kwinjira hatabaye induru y'uko ngo Kagame noneho yateye Kongo ku mugaragaro aturutse mu Rwanda. Ibi byatumye FARDC n'igipolisi cya Kongo barara mu mihanda bakora irondo n'umukwabo bagenzura ko nta musirikare wa Kagame wacengera muri Goma. Mu gihe urugamba rw'amasasu rwarimbanyije, umushikiranganji wa Kongo ushinzwe ububanyi n'amahanga Teresa Kayikwamba Wagner yafunguye urundi rugamba rwa diplomasi i New York, igicaro gikuru cya Loni. Kayikwamba yaje i New York asanga abantu imitwe yashyushye nyuma yaho umuvugizi wa Kagame Yolanda Makoro avuze ko umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres avuga nk'abanazi batsembye abayahudi. Kayikwamba yahise abyuriraho maze ashobora kwemeza Loni guteranya akanama k'umutekano mu masaha atarenze 48, uburyo akanama k'umutekano kateranye abo mu butegetsi bwa Kagame batarashobora kwitegura. Ubutegetsi bwa Kagame bwakoze ibishoboka byose ngo iyo nama isubukwe cyangwa ihagarike, ariko biranga iba byusa. Yagize naho inama iterana kuri Nduhungirehe batarashobora kugera i New York. Akanama kamaze guterana, Kayikwamba yahawe ijambo maze yifatira ku gahanga ubutegetsi bwa Kagame. Kayikwamba yavuze ko Loni igomba gufatira ibihano abantu runaka bari mu butegetsi bwa Kagame. Kayikwamba yakomeje avuga ko ibyo bihano bigomba kubamo gufatira imitungo y'abantu no kubabuza kugira aho batimukira. Kayikwamba yasabye ko abantu bagomba gukumanyirizwa, bagomba kubamo abayobozi ba RDF n'abategetsi ba politiki bafite uruhare mu kuyogoza Kongo. Kayikwamba yongeyeho ko akanama k'umutekano kagomba gukumanyiriza ingugu cyangwa amabuye yose y'agaciro agurishwa n'u Rwanda hanze. Kayikwamba yakomeje avuga asaba ko u Rwanda rwavanwa mu bihugu byohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Kayikwamba ati ntiwafata umuntu wica ingabo za Loni nurangiza ngo umuhe ubutumwa bwa Loni bwo kujya kubahiriza amahoro. Kayikwamba yasabye kandi ko hashyirwaho uburyo buhuriweho bwo kumenyekanisha intwaro zose zigurwa mu Rwanda. Ernest Rwamucyo uhagarariye u Rwanda muri Loni yasaga nk'utari witeguye. Rwamucyo yavuze icyo asubiza ibyavuzwe na Kayikwamba. Ernest Rwamucyo gusa yavuze ko ibyo Kongo ikora bibangamiye umutekano w'u Rwanda. Rwamucyo yavuze ko ibibangamiye umutekano w'u Rwanda ari abasirikare boherejwe n'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo kuza gutabara Kongo, SAMIDRC, abasirikare 10,000 b'u Burundi, Wazalendo n'abacancuro 1,600. Rwamucyo n'umurwi we babonye ko ibyo bavuze bibaye nko guta inyuma ya Huye, bahaguruka igitaraganya inama itarangiye. Mu gihe Kayikwamba yarari New York, Tshisekedi yahise ajya muri Afurika y'Epfo guhura na Cyril Ramaphosa. Ubwo ni naho Emmanuel Macron w'Ubufaransa yahamagaye Tshisekedi nyuma yo kuvugana na Kagame. Hagati aho
Kayikwamba yatumije ambasaderi wa Turukiya muri Kongo yumvira ko agomba kumenyesha igihugu cye ko imikoranire iyo ari yo yose mu bya gisirikare na Kagame ari uguteza umutekano muke Kongo. Kuva aho urugamba rwo gufata Goma rutangiriye, abanyekongo barenga 400,000 bamaze guteshwa ibyabo. Abasesenguzi baravuga ko Kagame ashaka gufata umujyi wa Goma bubi na bwiza mu rwego rwo kurogoya ibitero bya FARDC n'Abarundi bari baratangiye byo kwambura ingabo za Kagame na M23 ibice bari barigaruriye muri Kongo. Ikindi ngo kudafatwa k'umujyi wa Goma bibangamiye isahura ry'ingugu ziva muri Kongo zinjira mu Rwanda. Ubu hakaba hari amakamyo yuzuye ingugu agiparitse za Rubaya yabuze uko agera mu Rwanda. Bongeraho kandi ko Kagame ashaka kwerekana nk'igihangange mu karere, bikaba byamufasha kongera guhabwa agaciro n'Abanyamerika muri ibi bihe by'ubutegetsi bwa Trump. Mbere y'uko dusoza irya none, dufashe mu mugongo abantu bose baburiye ababo muri iyi ntambara y'Abanyafurika bacagagurana mu nyungu z'abazungu, mu gihe abo bazungu bo bigaramiye. Ngaho rero mukomere, naho ubutaha tubagezaho andi mavuzi n'amakuza mu baturanyi bacu ba Kongo. N'urugwiro kandi iteka.